U-Ibrahim Bhula oneminyaka ema-20 ubudala ungomunye wabantu abatsha abalikhomba abasahlelwe umuntu ongaziwako obekajogola ngesigidi inyanga epheleleko ngomhla ka-23 kuKhukhulamungu. Udutshuzwe amahlandla alikhomba kanti unenkulu embili ezisalele emzimbeni akhe. Umndeni akhe nanje usathukiwe uyasaba. Sekuyinyanga yonke kwenzeke isehlakalo lesi kodwa amapholisa nanje akakatsho litho kibo. Omunye wabongazimbi bokubulawa nakuye alikho lenziweko amapholisa athe duna khona. Kusahlalelwe ethembeni lokuthi ngelinye ilanga ubulungisa buzakuba khona. Ubuhlungu obuziwe lilutshe eliduneli kunye namanye amalunga womphakathi amanengi kwenze bona abatshotshozeleli bahlale ngaphandle kwe-police stage bafune isizo. Bafuna abahola abaphezulu beze bazokukhuluma nabo kodwana undunankulu uthumele umjameli. Umphakathi usiphayile isiphakamiso kanti uthi uzokuraga nokulwa ngaphandle kwe-police stage ngombana bakholekile belelesi.